مرچی مایدا نشتگی تمپا کہ ای تحصیل تمپے القدامگے کے نوجوان ہستاں شاہ ای ضرورت محسوس کرتا کہ میں علاقہ واسطہ یا سیول سوسائٹی ضرورت ہے شاہ ای تے بارہ نشتگی تا مرچی ایشی اما گلے جن جوڑ کتگا کہ میں گھمائی سیول سوسائٹی صدر اختر صاحب چونک بتگا اختر صاحب درستان چی پیسر ماترہ مبارکباد دیں کہ تو اس سیول سوسائٹی صدر ذمہ داری تے کوپگان دیگ بتگا صاحب کہ صاحب مرچی تو میں امبرداریا کنگائے مائدات کے گئتے ہیں کہ جوانی مچی شما کے اڑ داتگا ای مچی تو کا بعضی نوجوان ہستاں ماشاءاللہ کماشم ہستتاں ای مچی درستان چی پیش شمارا اسے ضرورت چو تو پیشات کے ایریا چو تو کہ مائی وڑی مچی اڑ بھی دیں اس سوشل مثلا سیول سوسائٹی کے ہستے شیا اڑ بھی دیں اس ایریا کجا کمی ہستتاں کہ آیا کمی شما دستاں شمارا یہ چیزیں ضرورت پیشات درست چی ساری ماشوم منتا گرا شو مغرا موقع داتا دراصل سیول سوسائٹی جوڑ بیتا سک دیر بلے آئیے چونکہ پال نہ بے کے وجہ کم بعض کمزوری بیتی کا مردمہ نہیں سنگتا نہیں تو علاقے تو کے حالات ہمیں وڑاں کہ پیسرا مخلوق کرا گوں پارٹیاں امیدیں بیتا کہ پارٹی مسئلہ حل کرنا بلے چونکہ پارٹیاں اسے مسئلہ نظر تھا گیش وتی کشان چلیں گو حق ذائق ہوتا تو انی کسے تم پہ نوجوان کماشاں مردمان درستان میں محسوس ہوتا ہے کہ میں تم پہ واسطہ یا شرریں بہترین پلیٹ فارم میں جوڑ بکنی یا غیر سیاسی مکمل غیر سیاسی بھی تو آ مرچی کسے ردا ہمیں بیتا کہ مرچی کسے شرریں وڑی یا شرریں شکلیہ کسے مردمان تشکیل داتا انشاءاللہ میں کوشش بھی کہ تحصیل تم پہ ہر مسئلہ جڑا ہستا جمہوری صورتہ آنی حل کریں گے جہد و کوشش مکنیں گے اول اشن کے تیمی جست کشن کہ ما اصلا دیرے ضرورت محسوس کتگا کہ ما ای نوجوان کے ہستائیں نوجوانا چون یک جاگہ بھی کنی وہ تی معاشرتی اما مسائلانی حل کنگے آترا چونکہ مختلف پارٹیزان مختلف آرگنائزیشن تو کا میں ورنہ تقسیم تھا ما دیری کوشش کتگا کہ ما وہ تی سرپدیں ورنہ چون یک جاگہ بھی کنی تو ما ہمیں ضرورت محسوس کو کہ ادھے خاص کر لکھا پڑا مردم کے ہستاں وانندہ ہیں سرپدیں آوتی زندگی مقصدہ سرپدیں اور آزاں کے زندگیہ چھوں گوازینا اور زندگیہ ضرورت چیاں علاقہ ضرورت چیاں تو ایشانی یک جگہ کنگے میں بعض وحادیہ کوششی بھی ہو بلاخر میں نوجوانہ یہ چیز سمجھے تو میں یہ لکھا پڑا مخلوقہ سیولائزڈ میں نوجوان کے ہستاں یک جگہ بتان تو مرچی باقاعدہ یک اسٹرکچری جوڑ کتے اور عہد کتے پیمانی کو کہ ما علاقہ مسلحاں ہوتی سیاسی مفاد و انٹرسٹان چی بالا تر یک جگہ بینو ادا اسٹرکچر واسطہ ادا روزگار واسطہ ادا ترقی اور دیگے دیم روئی آترا ادا منشیات خلافہ ادا ڈسٹرکٹ ہوتی مسئلہ ادا ڈپارٹمنٹ سانی مسئلہ کیا ہستے ہیں ادا نیاہ گاہاں ادا دیگے سماجی خرابی استا آہانی حل کن گیا ترا میں نوجوان کے یک جگہ بتا ماشیا باقاعدہ ایک اسٹرکچری دا کلچر کا میں امبرداری کن گائیں آجی مسلم یعقوب صاحب کے سیول سوسائٹی مرچی دا میٹنگ بو پریس سیکریٹری چنک بو مقام دوستان ساری محنتوارا شما میں کمنٹ سنگے رگائے پاسٹ آف آل ایشن کے سیول سوسائٹی چیئے سیول سوسائٹی ایشی کہ عوامی اجتماعی مسئلہ سرا کارکند سیاست چی بالا تریں میں مارک چی خیال چونت ماں چو گندگات ہیں گے تربت سیول سوسائٹی قیام گتگات یا دو صوبہ بلوچستان الگ الگ جگہ سے قیام گتگات تھا ماں ویسے ہی لتی ہم خیال سنگت آپ تک سنگت تھے ماں کار کوئی مسئلہ نہیں سرا وہ دا ایمی ایشوز مزور تھا مار اندر چارے ماں شیرہ کیبنٹی شکلہ تشکیل بھی دیں بعض بہترین چونکہ ہم خیال سنگتانی تجویز اور آیا چی مرچی میٹنگ الحمدللہ فائنل بوتا وہ امید کریں انشاءاللہ کہ سنگت وتی کسنی قیمتی وقت بھی سیول سوسائٹی تم پر واسطہ دیا علاقائی سطح سیول سوسائٹی کا جوڑ بتا اشیاء چو شمار والے کہ ایشما پیسرتر جوڑ بکتے ہیں یا کہ نہ دیر آیا درست آیا دو والا معاملہ ہے اچھا درستان چھ پیسر باید دمشی کہ یہ پیسرہ وجود تو کا بیت کے اسے کار بودتے ہیں بلے چونکہ دیر آوات درست آمد
शारे के ये बास जवानी चीज़ें बुलाई शारे कदम है कि ये वरना ये बाहर होती फटा बस के इलाका है वो समाज है वो माशरा है हर चीज़ से ख़राब है कारी भी आने बारा किसी डिस्कस करने भी आने रोकथाम करने भी वो हमारे शारे फेलवाना से उजागर करने भी लुम्बे अमरादारी कनगाई मेरान तो बायस्ते ची सिविल सोसाइटी तो का तरह ची जिम्मेदारी दिया बुता बायस्ते ची तो ककारते असता मनी चूँकि मच्छी संगतानी नोटेबल मर्दमानी एक बला मीटिंग भी तुम सिविल सोसाइटी है और आम्ही नोटेबल मर्दमा मतलब सिविल सोसाइटी का ढांचा के अर्दत मना मतलब एक चार दैगबीत के जनरल सेक्रेटरी है बड़ा खैर मान शुक्रगुजार काम नहीं काबिल समझता हुई ड्यूटी दाता दुरुस्त पी सर तो वती अमा काबीना के मर्ची तश्कील दात का जोड़ कुतगा ये काबीना चिच्चो रुकनी को छियावाला जोड़ को और बाकी हमारा सिविल सोसाइटी जिंदे जुड़ बुएगे अमा एरिया कुजा वजह कुजा चीज़ शमे दे मात का हमारा ज़रूरत पेशत के हमारा हमारी सिविल सोसाइटी जोड़ बेकने दुरुस्त पी सर शुमे बाद मेहनत वारी चीज़ें वादा रंद एक ग्रुप बनाएं सिविल सोसाइटी तुम पे नामा और निमादी सिविल सोसाइटी एक ग्रुप बने था उड़े ढांचा ही दिए भी ओशी ढांचा ही दिए गए वजूहत और मैं सिविल सोसाइटी यानी ढांचा ही दिए गए मेन मकसद हमारा नुमाइंदा नबूए के वजह यानी हमारे यहाँ के माँ वोट दाता आ व नियत को मैं वज़ीर नबी तक और हमारे के माँ वोट न दाता को आज को रस्त का और आ वो गुशों की शुमा में अवाम नहीं हमारा होती माँ वो आई होती नुमाइंदा न कने हमारा होती अवाम न कहाँ और लिहाजा मैं हमारा बाजार चागिरदे की कार हंसता आ कपियाँ कब तक निमावती सिविल सोसाइटी बनाने के मेन मकसद हुआ मैं हमेशा अच्छा एक परमा हट दाता सिविल सोसाइटी इशिया ये संगत के दा निश्तगा ये शुमे वैसे अम्ब्राया बाकी अच्छी मर्दों मस्तान जैसा कि इलाका मोतबरीना या मज़नी नाम आशमा आयन के रश होता के निश्तगे को गप जता आशमा अम्ब्रा या ना आयन के रश मा नश्तगे आयन मायूस से मा तमाम किसी मर्दम आयदा गप जता हर चीज़ की बचता मांगा रहे माँ कोशिश करें गेश मैं किसी ये सिविल सोसाइटी या तहसील तुम पे मर्दम और भी बा बेहतरीन वड़िया बेहतरीन रंगिया मैं जोहद दे माबरू नसीर साहब मर्ची तो होती हमारा तो ये तल्ला सरा माशाल्लाह तो जागा दाता के सिविल सोसाइटी हमारा मीटिंग बुतगा ये हमारा ढांचा जेंट के तश्कील दे बुतगा दुरुस्ता से पीस मंत्रा हमें जो कहीं के तरह हमारा सदारते वास्ता नॉमिनेट करना बुतगा तई सदारते इनकार वजह ची बुतगा के तो होती हमारा मजबूरी के ते था तो हम बेजानी के तो पर्चा बेचा मैं ये वास्ता सदर नबूतां के मैं सदरिया मन न समझी के ये किसे बलाय ओहदे या ये गोंबी आकार कुत का मैं समझा के तई वेली बीबी तई एक इरादे बीबी के मैं कार कना और आप बगैरे ओहदा हम कार कुत का ये किस्म में एक मैसेज ही दिया लूटता कि भाई ओहदा दुआ चीज़ नहीं वेल दुआ चीज़ें मजबूत हैं हज़म मस्तर चीज़ें तो इरादा कने कि माई कारा कहीं तरह ओहदा ज़रूरत नबी और माँ नौजवान दीमा कुतगाँव मना हमें उम्मीद हैं बल्कि मना यकीन है कि नौजवान छब मना चे गेश्तर एनर्जेटिक बा गेश्तर कार कना और माँ हानि पुश्ते बुआ गो कार करने के वास्ता पहाड़ी महसूस करना अच्छा ये इलाका मसला क्या शुमा पॉइंट नोट को तो पीस हमारा यही मसला नहीं सर कार करेंगे या ना हमारा मीटिंग के बाद हमारा रोचा हमारा फैसला भी हमारा मसला नहीं सर जी इसी वास्ते से कि आइन में जुड़ बुता सिविल सोसाइटी आइन जुड़ बुता आइन हमारा मुताबिक कार का तो हमें बड़ा इत्तेफाक राया इजलास हमें बड़ा के हर माए सरा इजलास बा अंतु का एम मसाइल के तुम पे तहसील तुम पे हस्ता इशूजन सरा जीरे बेस बा अच्छा ये के गल जोड़ बुता ये वरना के गुना शमे बते तई क्या तो का वरना या छी अंदाज़ा तक मुश्किलात दीमा पेश कहते हैं कार तो का तो आए ची सर सोच का नगलूट है अच्छा मुश्किलात किसे हर कार्य के तो बिंदात करने आई तो को मुश्किलात से कम नहीं भले मुश्किलात आना को मुकाबला करना हमारा मुश्किलात आने मुकाबला करना के कुव्वत दारक यक बलेंगे पे ये संगठन किसी मच्छी कमेटी के जो सोसाइटी है ये बात जुआने कमेटियाँ जुआने मर्दमा ये किसी सलाहियत और ये किसी लियाकता दारंत के एक मसला रख देमा बना और ती मसला ना किसे हल करने की कोशिश करना तो जोदा करना
अच्छा اشیا چی پیش دیگه توشین یعنی تو یہ سوچی ہوتا کہ یہ چیزیں ضرورت ہستے یا علاقائی سطح یہ کارانی ضرورت ہستے انہیں چیزیں تو کا جی اور بالکل باعث ہیں کیسے سیول سوسائٹی مرچی کا چی پیش پیسرتر جوڑ بیتے تاکہ میں علاقہ جو نقصان ہم نہ رستے گا پر سیول سوسائٹی ایک کارکردگی ہے کہ علاقہ مسئلہ ہر چیز کہ آلائٹ کا نیو چونکہ میں علاقہ چوشی فارم نبیتا کہ مردم بروند کہتے یا کہ ہوتی ہر علاقے آڑو جنجال یا کہ آلائٹ بکنا اور یک شرری وڑیا دیما پہ برا نو کہ چونکہ میں قدم چسکتا انشاءاللہ یک شرری وڑیا کیسے میں ہوتی سجی تحصیل تم پہ سطح سجی علاقے ہر مسئلہ یاس کہ ہم جہد کریں کہ ایک شرری وڑیا یہاں آئلائٹ بکنے کابینہ کے کیا جوڑ کو چچو رکا کابینہ معاشی کہ یا کابینہ ہی بنائیں تب کابینہ مکتب شش رکنی ہے اور ٹوٹل میں کابینہ یعنی 15 رکنی کمیٹی ہے اس تو کا صدر نائب صدر جنرل سیکٹری ڈپٹی جنرل سیکٹری ہیں اور پریس سیکٹری ہیں اور کازن ہیں اور دیگے یعنی ایگزیکٹیو باڈی تو کا 9 مردم آیا ٹوٹل شششاں 9 آ ٹوٹل 5 مردم میں کابینہ یا ایگزیکٹیو باڈی دوئے اور اچھا یہ تو گوشگا کہ سیاست دان ہستا آج مردم ناامید ہیں یہ کہ سیول سوسائٹی شما جوڑتا اشیاء تو کا یہ پابندی ہستے کہ مردم آ کے سیاسی پارٹیاں تو کا شمولیت ہستے پروانے کار بے کہ نہ یہ چیز نہیں ہستے نہ مائی کر رہی پابندی نہیں کجا سنگت کجا پارٹیاں کو تعلق داری یہ وتی ذاتی مسئلے شوق ہے ہر کس کے سیول سوسائٹی یا تحصیل تم پہ مسئلہ جنجالنگ گوما اور تو بھی ما یہ وشت کرنے اچھا سر یہ مرچی کے تحصیل تم پہ سٹی تو کا یہ ترتیب جوڑ بوتگا یہ بعض مردوں منی کیال تو کا انگا تک سرپد نہیں کی وڑی تھوڑا پورے بوتا خاص کر مانو یکروچے نشتے کے تین پیری مدرسہ یا مفتی صاحبے گا مانا ممتاز ایڈوکیٹ جوست کرنے گا کہ اخبار ہے کہ سیول سوسائٹی مرچی اجلاس ہی بوتا تو سرپد ہے منگو میں سرپد نہ اس دن نوکے اجلاس آؤ کے ٹیم بھی تئی کیال تو کا یہ کہہ رہی ایجوکیٹڈ مردم چی اندر تا سرپد بے با اور باقی اما کے بے تعلیم میں عوامی اما کے جالے طبقہ آئیے چی اندازہ تک مارا برادر یہ ضرورتی چیزیں تو کا بچا معاشرہانی تو کا مترک جہاں جہدہ کے کانت معاشرہ سرپد مخلوقی کا کہ ہاں زانت یہ شناخت است ٹھیک ہے نا مردم مخلوق کو بیچارہ ہوا بعضی چیزیں سرپد دیں تئی معاشرہ تو کا کہ تئی سرپد مخلوق ہے تو زانے کے تئی تعلیم ریشو چن چکے تو ایشاں کے میں ضرورت محسوس کتگا تو ایشاں یہ کہ کالی داتگا اشیا پدا ضرورت محسوس بو کہ معاشیہ کا مکہ پرچہ پیشترہ ایک تاریخی داتگا تھے بلے بعضی سنگتاں کو کہ ماں کا مکہ اشیا پوسٹ پون کنے ڈیٹا ایکسٹینڈ کنے دیما بھریں اور پدا دیما بورتی ہو مرچی میٹنگ بوتا مرچی پورے تحصیل سرپد مردم ایجوکیٹڈ مردم کیا معاشرہ یہ وتی شناخت ہستیں سوسائٹی شناخت ہستیں محترک ہیں تقریباً حد کگاں اور ہاں احساس ہوتا اچھا یہ تحصیل تم پہ تو کا بعضی مسئلہ بوتگا کیا ضرورت بوتگا پتہ سیاستی نظر بوتگا ہما کاغذیں تو کا گاڑی مسئلہ تھا پتہ بند بوتگا تو ایشیا چیچ چو مطمئن ہے کہ کاغذ تو کا بند نبی دے مارو یا بیچا دوستن ساری ما یابرا گیشی نگ لوٹیں تھومپ سیول سوسائٹی سیاست چے برزیں ادا ہر سنگت کے کاراں ہاں وتی خواہش اور خوشی مطابق کاراں آنسر ایچ پریشر نیستے ہیں اور سیاست میں نزدیک ایچ نیستے ہیں دومی کے صحیح سوال ہے کہ کاغذی تنظیم کے ہستا بوتگا انشاءاللہ میں جو سنگت ہستا کہ ای درو بغیر مطلب و مراد مولا ادا کاراں ہاں تو کا یہ چیز نیستے کہ میں یہ کسی تم سیول سوسائٹی اندیرہ رو منع نہ لگی انشاءاللہ یہ دنیا دیما ظاہر بیت اور وتی کسی ارواد دا وتی پادانی میں مضبوط کا یہ تئی کہ اللہ چیچو اندازہ تک پائدہ مضبوط کا علاقہ واسطہ یہ وجہ بعض فائدہ مند چیزیں پرچہ کہ معاشرہ تو کا کسی سیلکاریاں نہیں کسی ظاہر کنک اور آہنی ختم کرنے کے جہد کنک وہ معاشرہ تو کا بلائی و شادیہ رکھ یہ ایک بڑا کسی سود مندی چیز اچھا ماں کہتے ہیں کہ گیشتر مردم ہمیں گلا کنا کہ میں تعلیم بھی یا پلان چیز بھی درو ہمیں سیاست نظر بو گائیں سیاسی پارٹیانی مداخلات وغیرہ تھک کیا لائی سیول سوسائٹی جوڑ کرنا بوتا اس سیاست نظر چاند سستے بھی یا نہ اسے تو کا شما بالکل سیاست سے اڑتا جی اور سر ماوا لوٹے کہتے کہ سیاست بالکل سیڈس ای سیول سوسائٹی کے ہستے اس سیاست چی بالاتر سیاست واسطے ہر کس مطلب سیاسی پارٹیاں چی تعلق داری یہ گپ واسطے نا بلکہ سیول سوسائٹی کے میں جوڑ کو تائی سنگتا نوٹیبل کے ہر چیز علاقے موزین
मैं सोच मैं फ़िक्र मैं समझ में भी था कि सियासत अच्छी बालातर भी अच्छा अख्तर साहब ये मैं इलाके सतह तहसील तुमपे वाला गा मैं बेचारे बाजी उड़ी कमेटी बाजी मसला सरा जोड़ बुता इलाका वाइज तो जुरे तहसील सतह तो जुरे जोड़ बुतगा भले मैं दितगा बस हमा कागजी सतह तक नाम नोट कनक बुतगा सदर पिलानी या के ये चीज़ पिलानी पता मैं कागज तो का बिल्कुल बंद बुतगा एर बुतगा नुमा ये ची उम्मीद शिया बेदार के वाकई आओ के टी भाई कागजां चु बंद भी एर भी या ना ये संगता की जिम्मेदारी देखता बस सदर देखे ये तो हम कोपक बंगो बिल्कुल शुमानु बिल्कुल हिम्मत कोता दीम तेरा किंजे जोदी कने ओ माँ इंशाल्लाह ती कोशिश हूँ हमें कनी के पेसरा जो बाद रंदा चीज़ भीता और पृष्ठ पुरुष आमाज बीतगा लेकिन माँ ये नौजवान ये संगत इबरात के मैं हमरा हाँ माँ कोशिश करें कि माँ पृष्ठ पुरुष आमाज अच्छा यानी समय तो कई तरतीब ने के कोजा मार्ग में कोजा पार्टिया में नहीं, अगर ज़रूरत कब शुमारा ची उस पर इलाकाई मसला जीड़ा बुता के शुमा दीमा शोते आ मसला शुमा दी अलबोगाना जो इलेक्शन बायकाट वगैरह युड़ी सिस्टम बुतकन शुमा बेकने ये सिविल सोसाइटी हमारा सिविल सोसाइटी को इलेक्शन अरे मसाइल के तो जिक्र करने का ये मसाइल हस्ता शुमा ज़ैना के पिला मसाइल मारे इमरजेंसी जूर गया है ना लगती हमारा के देमा ज़रूरत भी हमारे जूरा कने देमा रवा बच्चा यक किशिंग के अमा बाड़ी के ये जोड़ बुता स्ट्रक्चर जोड़ बुता ये इख्तियारात तो अमा बाड़ी हस्ते एम्पावरिंग क्या कुछ इश्यूज हैं ये प्रायोरिटी बिदाऊं और पेशा बुजुर्ग थी भले इधर तीबचा इशू बाज हैं इधर थी डिस्ट्रिक्ट मसले इधर ज़रूरत है कहता तो ये डिस्ट्रिक्ट हालांकि बार छो लॉलीपॉप दिया भी तो और या कि नोटिफिकेशन इधन तो सियासी पायदे चिस्ट कन तो ये पता अमला नियारित और नौजवान मनशियात आमाच और तब ये एक हद तक रसतगा ये इशूज़ हम ज़रूर ग्लोट हैं सेमी माँ डिपार्टमेंट्स के अस्ता 12-15 साल पेश ये डिपार्टमेंट हेड शोतगा शहरा शेप्ट बुतगा आहागा नहा परचा हा उदगीगा आहानी चौका उदा वानगा हाँ आहानी जेंद उदा फैसिलिटेट और इदा मखलूक़ात सफ़र कनगाएँ मखलूक़ात इदा परेशान हैं मैं जोदी भी क्या पदा डिपार्टमेंट्स आरग बिबा शिफ्ट कनक बिबा तुम पा चाहे जुडिशरी भी या के कुछ हिदगे अर्ची डिपार्टमेंट्स के अस्ता आहन या आरगे में एक जोहदी भी मेहरबानी सर अच्छे इलाकाई सतह देखे आम बाजार के अस्ता है मर्ची मुच्ची माशाल्लाह जवानी मुच्चिया चुशी मर्दमस देखे शुमे जैना के रवे इनको मुलाकात करने आया दावत दिए शुमे अमरा भी जी ये सिविल सोसाइटी के कायम बुता इशिए तो का भी हमें अल्फाज गिशीना बुते कोजा भी संगति अगर किसने कारखाना लूटी शि दरवाजा का वस्ता पचा कोजा भी वक्त बेते हैं किसने आ कार बेकंग उमर आवार वक्त भी है शुमा ये दावत दिए शिमर माँ हम दावत दिए या कि माँ आ वक्त में क्या कहते हैं सिर्फ पाबंदी नहीं इसने आ बेत पचा आ इज्तिमाई मसला नहीं सरकार का तो इज्तिमाई मसला के देमा अस्ता आ बेत कार बेका मारा बाज खुशी भी के संगति गुमर के कार बेका अच्छा तो वते के मास्टर एजुकेशन आगुते रिलेटेड अस्ता तई क्याला पीस रहे कुजा मसला बुजूरा देमा बेबरा कुजा मसला अस्ता के आइन सिर्फ पीसरा मा गमी बुनियादा कार बेकना अच्छा मस्तरे मसला किसी बाज हमें समझी के डिस्ट्रिक्ट के मसले हैं भले मसला किसी मस्तरे मसला किसी मनशियात रोकथाम है वादे के इलाका तो का माशरे तो का मनशियात किसी रोकथाम नबी मनशियात किसी आम भी गुड़ा किसी आ डिस्ट्रिक्ट आ एजुकेशन आ किसी इनकी चीज़ एच किसी माना नदारा मस्तर चीज़ मुशी आ किसी मनशियात रोकथाम भी माशाल्लाह तो वक्त नौजवान है तई क्याला नौजवान अच्छी अंदाज़ा ताकि वो चीज़ें तो का ज़रूरत है बिल्कुल सर नौजवान अक्सरियत हमारा ज़रूरत है पर्चा के मतलब से सोसाइटी है सुधारने के खातरा कैसे नौजवान ना कुर्बानी दैग लूटी ताकि नौजवान हम देवा बयान ज़रूरी नहीं कि सिविल सोसाइटी कैबिनेट बनी कैबिनेट तमामी मसला बिजीरी वो इलाके चागिरदे हर्च नौजवान क्या नोटेबल अर्च मतलब अमा सोच व फिक्र दारू के मर्दम कैसे इलाके वास्ता बायदे बयान तो कार बेकना
و زیادہ تر کیسے نوجوان اچھا یہ نو اتکا شما ایسی وقت تو جوڑ بو یہ لاتے ایشو واسطہ کہ مین ایشو شما ایشان زورے لائی لائٹ کو تک اگائن نام راستہ شما ایشو کے انو لائی لائٹ شما ایشان پیسرا ایشان سرا کار مین ایشو کے ادھر ایجوکیشن ہی پبلک ہیلتھ ہی واٹر سپلائی صحت صفائی تو یہ ایجوکیشن ہی اور مین چیز وہ تو ادھر بجلی ہیں یعنی ماں پیسرا چی یہ کارن تو کا گونیں گو وانی میں ایشو چل گئیں ڈسٹرکٹ ہے یہ ایشو مین ایشو میں ہمیشہ اچھا تو چی تی جن بیستے مطلب چیچو اندازہ تک کسی سرا مطمئن ہے 100% میں مطمئن ہے کس نے یہ کہ مرچی کے کیبنٹ تشکیل دیا گوتا بلکہ یہ 6 سال ساری جوڑ بوتا میں خیالات ہیں تو کوئی کار بوتا ہم کہا جو سنگتنگ میں اول ہوتی سوال تو کا گوشت آہاں کار کو تھا بغیر مول بغیر مطلبہ کس نے آہاں کار کو تھا الحمدللہ آ کارن رزلٹ بھی میں دیما ہاں کہ تم پا دوزی مسئلہ بودتگاں بجلی ایشوز بودتا یا ڈپارٹمنٹ کیسے بودتگاں آنی سر اسسٹنٹ کمشنر کو ملاقات کو تا ادر ڈپارٹمنٹ ملاقات کو تا یا ڈی سی کمشنر شتگاں بیکو باقاعدہ آنی کیسے میں دیما اچھا تی کیا لے ایجوکیشن مین مسئلہ نہیں کہ اگر ایجوکیشن بھی دیما بروتے ہیں مردمیں تو کا سوچی کہ بہتری کیا واتی منشیات ہوئی دیگر ابیاں بھلے ایجوکیشن بعض جوانے چیزیں بعض ایجوکیشن دے مارو بھلے ایجوکیشن واسطہ کیسے مارا شمارا جہد کنگ لوٹی مارا کسی واسطہ ہنگامی کار کنگ لوٹی ایجوکیشن بلائیں چیزیں ایجوکیشن کیسے مردمہ دیم روی ابا مردمہ چے منشیات رکھی نہیں مردمہ کیسے شارے کیسے دیم روی دا بھلے آنچو کہ ایجوکیشن واسطہ کار کنگ لوٹی آنچو کیسے میں وزیر گزیر آم مکلیس بے ماں وہ میں کیسے وزیر گزیر انچو مکلیس نہ ایجوکیشن نے مگا اچھا مرچی اندازہ تک میٹنگ گبو بالکل تو مطمئن ہے نا چوشی مین پوائنٹ ہی استے کہ انگا تک تی کیا چیزیں سارا ڈسکس کرنا نبوتا گپ نبوتا جی نا سر مام بالکل مطمئن ہوں اور بالکل یک شرری وڑیا مطلب میں میٹنگ بھی یک شرری وڑیا مطلب ہم کہ روکن کے استا اور چناگ بھی تا اور انشاءاللہ مام بالکل مطمئن ہم امید ہم ہمیں کنے کہ یک شرری وڑیا انشاءاللہ میں کار کنے پہ علاقے واسطہ سوسائٹی واسطہ مہربانی تحصیل تم پہ مرچی ماشاءاللہ جوانی مچی کے ما دیتگا درست فکر مردم امرا تا چوشی مردم یا سنگت تک شما لوٹے کہ مردم بے میں امرا بھی چوشی نام ہے یا میشی کی میں گروپ ہی بنائیں تگا سول سوسائٹی توم پہ نام سرا اسی توکا میں چیزیں سنگت استا تربت ایک دا چیزیں سنگت کوئٹا ایک دا اور چیزیں سنگت میں یہ دیکھے دمگان ایک دا ماں کے اما جار جتگا وتی گروپ توکا کہ ماں گوستگی دوشنبے داتگا کہ ماں وتی دانچا دیئے واٹس اپ گروپا ماں واٹس اپ گروپا داتگا کہ ماں وتی سول سوسائٹی توم پہ ایک ڈانچا ہی دیئے لوٹیں ماں کے سول سوسائٹی توم گروپ ڈانچا دی گے نام کے گے اور واٹس اپ گروپ جن میں بند بھی ماں نظانی دا بعد آئین گا پمشتا کہ یہ واٹس اپ گروپ تو کا مدنی ڈاکٹر پروفیسر ڈی سی اے سی صاحب یہ یعنی درو گون بھی تگا شما یہ جار کے جتا یہ آئین انسلٹیں ماں برل ہمیں چیزیں سرپد نبیتا آئینی کہ یعنی یک گروپ ہی تو کا کہ یہ ایک ڈانچا نہیں صرف گروپ ہے وہ آئیت ہو گئی یک ڈانچا ہی دی کوشش بکنے ادا منی آلا مردمانی انسلٹ ہونا بھی بھلے مان لوٹاں کہ میں مرچی ہمیں پرنٹ میڈیا ہے اور سوشل میڈیا ہے گو یعنی وہ تھی ہمیں پیغام دی گا یعنی انگت ما امید کشی آئین کر رہا دعوت آئین دی تربت سنگت استا اور میں کوئٹہ سنگت استا اور عید کی نزدیک علاقہ ہے ہما مردم کی مرچی نیت کا گسرنا ہے آپ آئے دیں انگا میں گو ما رابطہ بکنا میں گو ما اور بباں اور میں راشونیہ بکنا یعنی پرتکاں تربتی کاری کے مارا بھی مائدہ چکائیں آپ ادے میں امراداریہ بکنا اور ماوتی پرتکاں تربت کمیٹی یا کوئٹہ کمیٹی ماں یہ امیدہ کشی کہ ماں یہ کمیٹیاں پر تشکیل بھی دی ہیں اور ماں امید کشی کہ ہمارے یلو ندیاں مہربانی اچھا یہ علاقائی سطح درست ہمیں اندازہ کرتے ہیں تو تحصیل تم پہ مکمل تم سٹی گپ آئے سٹی گپ نہیں استدا تحصیل تم کہ میرآباد بغیر تاں گمازگا برو آزیانہ بغیر تاکہ دا انہیں آسیا آباد بے آرچ مسئلہ کے بیتے ہیں تم سیول سوسائٹی ہمیں مسئلہ اس رکار کن اور انشاءاللہ مسئلہ فائنل بار تو علد مہربانی ویلکم تھینک یو